Bonjour, 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 Ashir Raymond Dribert, muratwumva neza? Bonjour, Rogers TV. Mwaramutse neza, murashima Imana? Turashima Imana cyane. Ni inkuru rwose iri mu bitangazamakuru, irimo iravugwa, ndagira ngo ntereho ijisho, dutereho ijisho turebe, ndashaka kukubaza inama byaraye bigenze gute? Ni ibintu nanjye ntabwo nigeze ndyama, mvugishije kuri ntabwo nigeze ndyama. Yego. Naraye ntegereje kumva ikintu Trump ari butangaze ndetse n'ikintu Iran iri butangaze. Ni ibintu abantu twese kuri iyi si kabisa twari dutegerezanyije amatsiko menshi, kuko ni intambara yayogoje akarere, yayogoje ibihugu byo mu Gikobe, ugasanga ari Iran iri kurwana, ariko za Saudi Arabia, za Kuwait, za Bahrain, biriya bihugu byose biri hari ugasanga bose ni amasasu gusa. Iran iri ikora ibikorwa by'abanyamerika. Ariko n'ikindi kintu nyine gikomeye ni uko bona essence peteroli mu mateka y'isi aho herigeze ihenda gutya ahantu hose. So urumva umuyoboro wa Hormuz, ibintu by'intambara bigahagarara, buri muntu uwo ari we wese kuri isi ndategeka ko yari ategereje kumva ibintu biva muri uriya mwanzuro. Urebye rero ni ibintu byanshishikaje cyane ku buryo naraye ntabwo nigeze ndyama, mu by'ukuri ntabwo nigeze ndyama. Biriya binyamakuru bya Fox News ubundi wenda ni ikinyamakuru nkunda gukurikirana cyane, CNN nayo, ariko CNN bitewe nuko usanga iri gucaho inkuru cyane nini y'abademokrate, ariko urebye bose nabo bari bategereje kugira ngo bumve noneho bakora ubusesenguzi. Urumva natwe abanyamakuru rero natwe ntabwo tuba turyama. Yego, birumvikana cyane. None ubu ngubu ikintu kinejeje cyangwa se ikintu isi ikwiye kwishimira aka kanya ku bijyanye n'intambara yari imaze iminsi, ubu ngubu kugeza ubu ni iki twatangaza cyangwa se ni iki cyo kwishimirwa hagati y'amasezerano meza cyangwa se y'imyanzuro myiza yavuye mu nama? Ubu ngubu isi ibonye umucyo, isi ibonye urumuri, ibintu bigiye kujya mu buryo. Peteroli ishobora kuza iragabanuka ku isoko, kuko umuyoboro wa Hormuz kano kanya tuvugana bari kuwufungura kabisa. Nicyo kintu cyari gihangayikishije ibihugu byose byo ku isi, uko ari 190 bingahe, nta gihugu na kimwe kitaragizweho ingaruka n'uriya muyoboro. Urumva rero kuba bagiye kuwufungura n'intambara zikahagarara ni ibintu byiza twakishimira. Wenda uretse ko tutakirengagiza buri ruhande rumwe hari ibyo rwagiye ruhara, kuko urumva Amerika hari ibyo buriya yaretse nyine kugira ngo irebe wenda ko yakomeza kumera neza mu buryo bwa diplomasi. Igitutu cyakiyeho cyari cyinshi, intambara ubundi kuri Trump, amagambo amumereye nabi kuyirangiza. Urumva biriya bari barabwiye Iran ngizareka ngo gukora intwaro za kirimbuzi, urabizi ko banatangiye bivugisha ngo buriya buyobozi bagiye kubukuraho, none bukaba bwarabananiye. Iran nayo buriya hari byinshi yabuze, nayo yabuze abantu. Urabizi ko guhera ku muyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran kugeza no ku bandi bafatanyaga bose barabishe. Israel yarabishe ifatanyije na Amerika. Urumva Iran nayo nyine yarahombye, nayo ibikorwa byayo byasubiye inyuma. Ariko kandi si twakirengagiza hari ikintu bita ngo petrol dollarization, ni ukuvuga ngo ni system ikoreshwa n'abanyamerika mu biriya bihugu bicuruza peteroli mu idolari, cyane cyane ntange nk'urugero nk'igihugu cya Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates, ibindi bihugu birimo peteroli nyinshi, ukajya muri Oman, biriya bihugu byose bicururiza mu idolari, uretse Iran nyine yari ishaka kugira ngo bigire. Ariko amakuru mfite
neza kandi mpagazeho biriya bihugu nibyo byihamagarariye Trump. Urumva Amerika yishura n'amafaranga menshi. Amerika iyo muguranye iguhera ku giciro cyiza, kandi biriya bihugu nabyo bikabona Amerika yari umufatanyabikorwa mwiza. Ni ukuvuga ngo Trump iriya yo yayitsinze, idolari rirakomezwa ricuruzwe hariya. Irani nta kintu yabikoraho. Ntago Irani niba ifitanye ibibazo na Amerika na Israel, ntago yatuma ibira bindi bihugu begeranye bica umubano na Amerika, kandi aribo bakonsumateri batanga n'agatubuzi. Ariko urumva Irani ibyo ni ibintu yaba yahaze, ariko ku bitwaro bya kirimbuzi byo kano kanya ntago mbyizeye. So urumva rero twareba, dukomeze dutegereze Trump ari ibindi agiye gutangaza, Irani nayo ifite ibyo iri gutangaza. Yewe ni byinshi cyane pe, ni byinshi cyane. Ariko hari inkuru ngira ngo nabonye kuri ku kinyamakuru cyitwa Le Figaro. Le Figaro hari inkuru ivuga yuko kuba Trump yemeye akaba yamanika amaboko cyangwa se akemera inzira y'ubwumvikane, ngira ngo biranugwanugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zatewe inkokora nuko aka kanya rwose mu kigega cyabo cy'ububiko bw'intwaro, ibitwaro bya kirimbuzi, ibintu rwose byabaye intwaro zaba zabaye iyanga, bashobora kuba bashiriwe neza intwaro zashize. Icyo kintu ntago byaba ari ibintu baba badukubise, ari nkaho wa mukino witwa Kazungu na Rara baba bakinnye isi. Na urasetsa gusa ibyo ngibyo uvuga niko biri, ariko biri mu binyamakuru niko biri, ariko ntago ariko biri neza 100%. Amerika ntabwo yakoresheje ibitwaro yari ifite by'ibanze bya mbere, yakoresheje second forces. Inakoresha na Amerika buriya hari ikintu mutazi. Amerika buriya kuva batsinda intambara ya kabiri y'isi, bagerageje ikintu kijyanye no gukora imbunda zikomeye ndetse nyinshi cyane. Ntabwo ino ntambara yaba arizo, ntabwo yaba ariyo itumije bishira ngo abanyamakuru bari kuvuga ngo yashiriwe. Of course byaragabanutse nyine, hari ibyo bakoresheje byari kuzabatabara cyane cyane nko mu bwirinzi. Amerika yagiye igera n'ahantu ijya gusaba ibindi bihugu ko yabatiza ubwirinzi, ariko buriya iyo haba ibintu by'intambara gutya hari ibintu bivugwa buri ruhande rundi rusebya urundi, mukanyuraza kumva ibintu Amerika nayo iri butangaze, uraza kumva ibintu Amerika igiye gutangaza, igiye kuvuga ati Irani twayitsinze, intambara twarayirangije. Irani nayo ndi kubona bari kwishima, bari guserebura, bakabanza bapfukama kwa kundi abasiramu iyo bari kwishima cyane babigenza, bari gushima Allah. Urumva rero ni ibintu bivugwa nk'ama rumors, ku ruhande rumwe ruba rusebya urundi. Yego. Ubuse ibingibi biraza gutanga imyanzuro cyangwa se amahoro arambye isi ikwiye kwizera. Imyanzuro ye irabiri kwiya, gusa irabigonga buri ruhande, ariko ku bantu bo ku isi, ku baturage nkatwe, ni ibintu byiza kuri twebwe. Iri kugonga buri ruhande, uretse ko abantu benshi wenda bari kuvuga ati Amerika nirabihomberamo, ariko uje gusesengura neza wasanga iriya ntambara ikeneye yari igamije kwari ugupimana. Ariko Netanyahu wayiteye we ntabwo aza kwemera, ahubwo nicyo kintu kigiye gusigara bura kuganiriza Benjamin Netanyahu ngo barebe. Ariko no kuvuga ngo iriya ntambara nkatwe abanyafurika, abandi bantu tutari muri belonged muri iriya ntambara,
biraza kutugiraho inyungu nyinshi cyane kuko imiyoboro irafungurwa, peteroli twongere tugenderane neza. Gusa buriya igiciro cy'amatike cyarazamutse cyaragiye kikuba hafi kabiri. Noneho n'ingendo zabanzaga kujya gucara muri Katari, wajyaga kunyura hariya Netherland mu Buholandi, nk'ubu wajya muri Amerika ukamanza wajya kunyura mu Burayi, kandi ari inzira ya kure cyane. Ubu reka tugaruke ku ishusho ya ekonomi, by'umwihariko ariko tunibanda cyane ku bihugu bituye muri Central of Africa. Ubwo ni nyuma y'uko ibiciro bimaze iminsi bimeze nabi, abantu rwose bari bamaze no kubyakira, cyangwa se bari bamaze no kuba bakiyakira bagahebera urwaje, niko navuga. Wabonaga ko muvuma abantu rwose bamaze kubona ko ibiciro n'ubundi ubuzima n'ubwo ngubwo burakomeza uko bimeze kose, basaranganya ibihari. Turebye muri angire y'ubucuruzi cyangwa se n'ubukungu ku isi muri rusange, haraza kubaho ko ibiciro byaza kuba byakubitwa hasi hakagira ikintu kivaho, cyangwa se bikaba byasubira uko byahoze bitewe n'icyo cyizere. Ukomeje kuvuga ikintu ngo Central African countries, cyangwa nubwo bavuga na East Africa cyangwa South Africa muri rusange. Muri Afurika nibo bantu ba mbere bagirwaho ingaruka n'ibi bintu, kuko bo urabizi twebwe nubwo muri Afurika dufite peteroli n'iyo gazi ikaba ihari, ariko ntago tuyitunganyiriza. Ndetse n'abamatsi ibihugu baba barazanye politike zabo za baringa zo kudushukashuka tukemera, bakaza bakubaka ama NGOs, amandi ma infrastructure, then tukabaha peteroli. Ariko iyo bigenze nka gutya, n'ubundi usanga peteroli twebwe iyo dukoresha yose bituruka hanze ya Afurika. Ndakubwiza ukuri ko nta peteroli mu Rwanda dukoresha iva Nigeria, kandi Nigeria iri mu bihugu bya mbere kuri iyi si bicukura peteroli nyinshi. Uravuga ko buriya peteroli iva muri Nigeria buriya iruta iriya, hari ibihugu byinshi cyane byo mu Barabu Nigeria irusha peteroli, kandi ugasanga Nigeria naho ubwo peteroli niho ihenze. Kano kanya wabonye ko n'abaturage bari uramuyobozi uramuperezida bita ngo ni Tinubu ni perezida uyoboye Republic of Nigeria. Abaturage bamaze iminsi bigaragambye bavuga ati Tinubu ko dufite peteroli, dufite gaze, kubera iki twebwe usanga ibintu nk'ibi by'imiyoboro ifungwa bikatugeraho ingaruka cyane? Wayi twebwe twakwiye kuba turi ikigega cy'isi cya peteroli, ariko abanyagihugu bakabanza bayiprofitaho bwa mbere. Ariko ni ikibazo gikomeye cyane, kuko aba yarinjiriwe, aba ari amasezerano basinye n'ari amasosiyete akomeye cyane cyane y'Abongereza, ko peteroli ya Nigeria 90% ijya mu Bwongereza. Ku buryo n'ubundi bitavuga ngo wenda Central Africa dufite ahandi hantu twayikuraga, ni hariya yavaga, n'ubundi nk'uko abandi byahungabanye. Rero ukomeje kuri Afurika ni ikintu nyine kuva bino umuyoboro ugiye gufungurwa, peteroli igiye kugaruka mu buryo, definitely igiciro nyine kiragabanuka cyane, kigabanya kabiri. Nuko ibintu muri Afurika usanga harimo ibintu bya ruswa n'amareta ashaka kwikubira, ugasanga wenda niba peteroli igeze nko ku 3,000 na magana angahe, wenda ubwo ni ibihugu bitandukanye bishobora kugabanuka, n'ubundi ugasanga bakuyeho ibiceri nka 500 gusa, kandi urebye neza ikaba irahita yikuba nka kabiri, ahubwo ikaba yari iragabanuka kabiri. Ariko bitegwa na buri gihugu. Ndizeye neza ko twebwe dufite ubuyobozi bwiza, wenda hari ikintu kiri buhinduke cyane, ariko nyine igiciro cye kiragabanuka definitely. Gusa wenda ngiye hanze ya Afurika, reka nigire nko mu Burayi.
mu Burayi bo bari kubyina intsinzi. Mu Burayi we bakoresha gaze mu gihe cy'ubukonje no mu gihe cy'ubushyuhe. Iyo ni mu gihe cy'ubukonje bakoresha gaze kugira ngo babone heat, yaba iri mu gihe cy'ubushyuhe bagakoresha gaze kugira ngo babone ubukonje. Buriya gaze igira iswicinga aho hantu habiri hose, ibi igisubizo. Nko muri biriya bihugu byo nk'Ubudage, Ubufaransa, Ubwongereza, hari igihe bajya bageramo cya winter cyane gikonje, ugasanga inzu, urugo rukeneye gaze runaka wenda mu gihe cy'ukwezi kugira ngo wenda byibuze habe harimo ubushyuhe, cyangwa se bagira mu gihe cy'ubushyuhe cyane habe harimo ubukonje, nyine ku buryo utagera ahantu wumve ngo ubukonje umeze nk'umuntu uri muri firigo, barashyushya. Uba usanga ari bwo buzima bwabo bwa buri munsi, ku buryo urasanga nyine bo niba bakaguraga wenda bagura akagunguru kari kageze ku madolari 148 gatoya, ubu ngubu karagabanuka kagera ku madolari wenda byibuze atiriste 80. urumva ko biraborohera cyane, wasanga ari nabo bantu bakoresha byinshi cyane, uburyo twebwe muri Afurika usanga dukoresha ibisigazwa cyangwa se n'amavuta yandi, uretse wenda hano ku ma station tuba dukoresha nyine bino imodoka zikoresha, ariko nk'ayo magaze ntabwo tuba tuyakeneye cyane. Afurika kenshi abantu baba bazi kwihangana, ndetse n'ama climatic condition tugira ntabwo baba bakunda guhindagurika cyane nk'ara mu Burayi. Urumva hose ni igisubizo cyane, buri muntu wese kuri iyi si ari kubyina intsinzi pe, biraza kugabanuka, iby'ibiciro byo biragabanuka. Ukaba ubona ko nk'umusesenguzi ukabona ko iki ngiki cyaba ari icy'umutwe Trump yaba atsinze imbere y'abademokarate bose? Oya, ntago iyi ngiyi ari intsinzi ya Amerika, ndetse kano kanya ntago nakwemeza ko Amerika yatsinze. Hari ibintu Trump yanditse kuri Truth Social, sinzi niba wabisomye. Yanditse ngo mwiriwe mwaramutse abanyamerika, ngo ubu ngubu kano kanya ngo twebwe nka Amerika ngo turangije intambara, ngo twari turi mu nama, ngo perezida wa Kuwait yampamagaye, Qatar iramamagara, Bahrain iramamagara, Saudi Arabia nuko, United Arab Emirates nuko, Oman, biriya bihugu byose yagiye aranabivuga, ndetse n'abaperezida akabarambura amazina yabo, ati bose bampamagaye. Ati na Pakistan urabizi ko ariwo muhuza mukuru, nayo ngo yamuhamagaye. Sudan yumvaga ibyo bari kuvuga ngo birashimangira ubushake bwa Amerika. Rero nta kintu cyari gutuma ntasinya kuri ayo mazina, nuko numvishije igisubizo kibonetse. Ati kandi ikindi kintu cyiza cyiyongeyeho nuko kano kanya nibwo niko ari kwandika ngo umuyoboro wa Hormuz ngo ugiye gutangira gufungurwa, ndetse ngo ku mugaragaro. Ibyo nibyo Trump yanditse. Ati ubu ngubu bakimara kumumagara, byose bikimara kurangira, ngo navugishije prime minister wa Israel ariwe Benjamin Netanyahu, ati nawe twaganiriye. Urumva noza iyi deal, hari abantu ikintu bagomba kumenya, iyi deal y'intambara kuri side ya Amerika, kuri ari ya Amerika, ntabwo buri na Amerika na Israel. Ushaka wajya unabyandika muri parenthèse ukandika Amerika ugateranyaho Israel. Ntago ntambara, ntago ari Amerika ari kurwana Iran cyangwa Israel ari kurwana Iran, ni Israel na Amerika byifatanyije yari biri kurwana na Iran. Noneho Iran nayo ifite abandi bantu babyihishe inyuma nk'Abashinwa n'abandi bayitizaga intwaro. So noneho no kuvuga ngo ikintu kiri gutera abantu urujijo, kuki Israel ariyo yinjiranye na Amerika muri game. Biriya bihugu byose byo muri Middle East yari biri mu nama, na Iran iri mu nama, na Amerika iri mu nama, kuki Israel yo batayitumiye? Urabizi impamvu? Nuko Israel n'ubundi birazwi neza definitely 100% ko itazigera ivuga yes, izahora ivuga no ku bintu by'inoze. Muri Israel nabo bahise barespondinga, baravuga ati Amerika koko uhindutse ute, ati nizirani baringa za Irani bakoheje bagize gute. Urumva nk'abademokrate iyo bumva ibintu nk'ibyo
baba bari kubona ingingo zibarengera zo kuzatsinda amatora azaba 2029. Cyane cyane ko nabonye batangiye gukora organization nziza, Kamala Harris, ba Kevin uriya uyoboye intara ya California, abademokrate batangiye kwihuza cyane, ndetse hari amatora bagiye kuyategurana imbaraga nyinshi kuko bafite point bazabaheraho. Gusa Trump ntago yari gukomeza kureba kuri ibyo bintu, ahubwo we yarebaga icyatuma abona icyo abwira abaturage, ndetse no kugira ngo arebe ko wenda isi yakongera kubona ituze. Kano kanya buri sayidi ya Irani ifite ibyo iri gutangaza. Kano kanya Irani amashusho ari kugaragara, abanya-Irani bose bari gupfukama bashima Imana ngo turatsinze. Yes, baratsinze kuko Amerika ni cyo gihugu cya mbere gikomeye mu gisirikare ku isi. Still nawe ugiye gukora intonde, ntabwo Uburusiya wabushira ku mwanya wa mbere, cyangwa se ngo Ubudage cyangwa Ubushinwa ubushire ku mwanya wa mbere. Oya, ni ukuvuga ngo Amerika yaracyayoboye, ahubwo nuko buriya hari ikintu abantu bagomba kumenya nako kuba ukomeye ntago bivuze ko utakumva ibintu, ndetse ngo mu gihe ubona uzanabihomberamo ugomba kureba uburyo wakemura ikintu hakiri kare. Kuba ukomeye ntago bivuze ko utanatsindwa. Ntago umuntu wese wageze ku ntsinzi ariko ahora agenda ahantu hatambitse, nawe agenda ahura n'ibicanege. Kano kanya Amerika itangiye guhura n'ama-challenge menshi y'andi ma civilization ari kuzamuka, ariko ntabwo kano kanya ntabwo navuga wenda ngo Amerika iratsinzwe ku mugaragaro, ariko nyine ukoze ijanisha Irani ibyo yashakaga, wenda Irani gushaka kwabo wenda kwakunze nko kuri 60%, noneho Amerika yo bigakona nko kuri 40%, kuko Amerika niyo yahombaga sorry muranyihanganira. Amerika niyo yahombaga ibintu byinshi. Amerika iko yakomezaga kujya muri iriya ntambara niko yagendaga irushaho guseba, ariko Irani yo buriya ntiyaseba. Twatereka nk'urugero nka kuriya bari abanya-Irani bose bishwe muri kiriya gihe cy'intambara. Iyo aba ari Amerika baje bakica Trump, bakica J.D. Vance, bakaza bakica Marco Rubio. Ni nk'urugero niko guha example. Yego ndakumva cyane. Twari kuba tuvuga iki? Mbwiza ukuri, twari kuba tuvuga iki? Byari kuba ari imiriro n'ukuri ahubwo uretse no kuba imiriro byari kuba ari imperuka ko noneho bari kurwana. Ariko kuba Irani ngo umuyobozi w'ikirenga ngo yishwe, abatasi bakuru bishwe, babasanze mu nzu bicana n'umuryango n'abana n'abagore bishwe, ba Khamenei bishwe, twumvaga ari ibintu bisanzwe. Just abanya-Irani bo nta gupfa kwabo nta kintu, nta nubwo yari n'inkuru ishamaje cyane. Bishatse kuvuga iki? Amerika kuba agakosa gatoya karakurira igisebo kinini, ariko Irani yo yari isa nk'igihugu cyamenyeye urubwa, cyambaye urubwa rurakibera. Noneho n'ikindi, Irani yo from nowhere, ariko Amerika ihora yirata yishongora. Iyo urumva gukora aka mistake kamwe bihita bikagiramo nk'ama mistake 1000, bitewe nuko buri muntu wese afite ibyo gutokinga, bitewe nuko nicyo gihugu kano kanya kibaraguzaga ko kigize gute gikomeye. Ariko Irani yo nyine bikagaragara ko wenda iri mu nzira yo kubishakisha. Kano kanya nta igisirikare cya Amerika wakigereranya n'iya Irani, nta na 0 point something wabigereranya. Iyo uwo wabigereranya Amerika, Irani nayo yari kujya gutera muri Amerika. Noneho nk'uko Amerika iza kurasa muri Irani yo itagiye kurasa, ko nta n'isasu n'iringiri na rimwe rigeze rikinishwa kuvugira muri Amerika riturutse muri Irani. Kandi Irani nayo yari kubigerageza bigakunda, kuko ni ukohereza amadrone bakayapima ati ava mu kirere ahangaha igere New York gutya.
nk'uko 2001 byageragejwe na Iraq yabigerageje. Urabizi ko 2001 Amerika yagabweho ibitero na Iraq, uretse ko abari aba Saddam Hussein babikoraga nabo batamaze kabiri. Ariko no kuvuga ngo Irani kwihorera kwayo no gukubita inshuti ya Amerika, gukubita ibikorwa bya Amerika, ariko bitari muri Amerika, biri hariya. Irani rero nayo ntiyagenda harango yigambe itsinda, uretse ko mu kugira ngo yumvishe abaturage nyine ko ibyo yakoraga byari byiza, kugira ngo buriya buyobozi nyine urumva Amerika yashakaga kubukuraho ifatanyije na Israel, ariko ntabwo bikunze. Wavuga ko buriya buyobozi wenda bunanakomye Amerika mu nkokora cyane. So ibyo byaterwa n'amarangamutima ya muntu no ko umuntu abyumva. Kano kanya ntabwo navuga ngo Iran irasinze cyangwa Amerika iratsinze, cyangwa ngo muri rapati hari imwe itsinzwe. Oya, ahubwo ni ibintu bibaho mu ntambara, ko buriya hari igihe bitewe n'impamvu, hari igihe ibintu byemera bikabaho kuriya nyine kugira ngo barebe byibuze bakajya gutegura izindi plan B. Gusa ushize kwijanisha Iran ibonye igisubizo ikindi kiyongeyeho kurenza uko Amerika ntago ni nko kugira gutya no bavuze na bira bintu bya stock ngo ya Amerika ngo yarashize, ntago yashize neza, ariko hari ibyahungabanye byinshi cyane mu ntwaro n'ubwirinzi, nabyo nyine ugasanga biri mu bintu nabo bemeye, kandi abanyamerika nabo ugasanga baracyafite ibindi bibazo byabo bwite, bakwase ubundi iriya ntambara nituyirirwamo, nabo nyine bakabona ifite igisubizo ariko kitari cyo gikenewe kano kanya. Urumva rero buri gihugu cyose cyagiye gikora igikenewe, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugutsinda. Ari Iran n'ubundi ntabwo igiye kuba inshuti na Amerika, nta bintu bagiye gukorana, nta buhahirane bagiye gukorana, kandi ari na Amerika ntiyabyemera, ahubwo akantu karasigara hagati ya Iran na Israel. Amerika yo imaze kubivamo, iri kubona itakomeza gukina iyi mikino iyihombya, kandi buriya ntago igihugu kuba gikomeye kibivuze gutsinda buri gihe, nacyo gihura n'amacalenje. Amerika yahuye n'amacalenje, yari ishaka kugira ngo irase rimwe kabiri gatatu Iran yamanike cyangwa se kureho buriya buyobozi, ariko ntago byari kuyihira. Ubu kano kanya Uburusiya ko buri kurwana na Ukraine ni igihugu kitari kinini, kandi usanga Uburusiya bukirenze mu buryo bushoboka bwose. Uburusiya burakirenze. Ubu ngubu nuza Putin 2020 ategurira ntambara, yaravuze ati ngewe Ukraine ngiye gukora bino bintu iminsi 3 iraba yemeye. Hashize imyaka igera muri 6 gutya, iri gusatira 7. na n'ubu ngubu ntago Ukraine irayamanika cyangwa se ngo Uburusiya bugere ku gisubizo cya nyuma, kandi Uburusiya nabwo burakomeye. None Ukraine n'Uburusiya noneho byo biri kurwana, Ukraine igenda ikatera muri Russia ikaza igatera muri Ukraine, bikaba nabyo bitararangira. None tekereza, reka wenda Iran tuyigire Ukraine, noza Amerika tuyigire Russia, none tekereza ko Amerika inoza Iran ariyo twageranye na Ukraine, iyo ntabwo iri kujya kurasa muri Amerika, iri kugira ubwoba, ariko Amerika yo ikizira ikarasa. Ariko n'ubundi Amerika nayo ibyirashe ntibigira umusaruro, kandi nabwo ni ibihugu bibiri byose mfashe amapartiza abiri yose ndayegeranye. Kano kanya Uburusiya kuba bwarayinaniye gutsindira ntambara nk'uko bwayivugaga, kandi Uburusiya tubizi kano kanya ku bushobozi nicyo gihugu cya kabiri gikomeye mu gisirikare gikurikira Amerika. Ukraine yo noneho yo nta nubwo wanegeranya na Iran, Ukraine yiri inyuma cyane. Uburusiya tekera no Uburusiya yo abari bwo buri kurwana na Iran barakoze ibintu byinshi cyane kurenza uko yabikoze kuri Amerika. Rero Amerika ntago navuga ko yatsinzwe, ahubwo ni ibintu bibaho mu ntambara, kandi Iran nayo sinavuga ko yatsinze, ariko urebye Iran yaragerageje. Iran yaritanze cyane kurenza Amerika, reka nkoresha iyo mvugo. Yego. Rero ku by'abademokrate abandi banyamerika rusange, abademokrate bo nyine bazabona ibyo kuvuga byinshi, ariko n'abademokrate nabo bavugira y'ubusa, nabo ntibari kuyitsinda. Iyo bari bo bayijyamo ntibari kuyitsinda,
kandi nabo n'ubundi nibajyaho nabo bazahura n'ibindi bibazo bindi by'intambara n'amadiplomasi nabo bazahura nabyo, nuko wenda twese tuba duharanira ubuyobozi nyine dushaka kuyobora, noneho tukareba amakosa n'amakosa twanenganenga, ariko ntabwo birasebya Trump, ariko nta kintu biri mu bimutware cyane. w'icyo yakoze yagikoze kandi ndabona atari kibi cyane, yafashe umwanzuro mwiza. Yego, mwakomeje ku ijambo muvuga ko biriya bihugu by'Abarabu ndetse unashyizeho za Pakistan n'ibindi bihugu mwagiye muvuga ko byakunze guhamagara Donald J. Trump. Ese musesenguye cyangwa se mubwiye wenda abadukurikirana ni iki cyavugwaga cyangwa se impamvu nyamukuru yo guhamagara Trump? Ko ari ukumufelicita, ko ari ukumushimira ko yaba yemeye kugonda ijosi? Ukuri nyamukuru ntabwo bamuhamagaye bari kugira ngo yemere, ntabwo bamuhamagaye bari kumushimira ngo wakoze kwemera. Urumva ibintu byari bimaze iminsi bitegurwa, gusa hari impamvu ngiye kukubwira yatumije Amerika yemera, ndetse nkanakubwira n'impamvu yatumije Irani nayo yemera. Ubundi Amerika ubukungu bwayo idolari rya Amerika ryubakiye mu bihugu biri muri Middle East. Reka ngiye kuguha urugero. Buriya idolari ryateye imbere cyane bitewe n'uburyo rikora mu bucuruzi, kandi ubucuruzi kano kanya buteye imbere burimo inyungu nyinshi. N'ubucuruzi bw'ibintu bikomoka kunoza kuri peteroli, wenda n'andi mamine atandukanye. Yego, hari n'ubundi bucuruzi bukorwa mu nganda n'ibiki, ariko nko ku kintu cya peteroli biri mu bintu byafashaga Amerika cyane. Buriya tugiye kuguha nk'ibihugu birenga 10 bicukura peteroli byahariya muri Middle East cyakoranaga na Amerika, kandi bigiye gukomeza gukorana nayo. Amerika irakomeza icuruze, noneho ku idolari. Ni ukuvuga ngo kanange nk'urugero igihugu cya Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman, nkahita nzamuka Qatar, na turiya duhugu twinuza turi mu birwa hariya bari bagiye kuzajya bahagarara bagiye kurasa muri Irani. Biriya bihugu ni ibihugu bikomeye cyane muri peteroli, kandi biriya bihugu uzarebe iriya peteroli bayicuruzanya n'Abanyamerika. Yego, kandi noneho condition ibihari icuruzwa mu madolari, hari abayicuruza mu madolari. Uretse Irani ibishaka nyine kugira ngo habeho ikintu cya revolution, ariko buriya ikintu ugomba kumenya, Irani nayo ifitanye ibibazo bikomeye cyane n'igihugu bita Saudi Arabia, bari mu makimbirane. So urumva Saudi Arabia yo igerageza gukorana n'umwanzi wa Irani nayo igakorana Saudi Arabia ikorana n'umwanzi wa Irani. Noneho Irani nayo ikashaka kwataka uwo mukunzi wa Saudi Arabia. Irani buriya ntago muri diplomasi ntago imeranye neza na biriya bihugu bindi. Ibyo bihugu byose nagiye nanga higera. Hari ukuntu mu mateka hagiye haba intambara muri kariya karere, Irani yishongora cyangwa se batera n'urugomo rwabo. Irani buriya isigariye kuri turiya duhugu turimo ama Islamic State, turiya duhugu tudafatika ngo nitwa Libani, ngo nitwa Yemen. Hariya nta kintu kivayo cyane, ariko Irani nayo inakoresha inanabafasha kugira ngo bakore na iriya mitwe ikagenda yitera inkunga. Ariko ibyo bihugu navuze bikomeye byose usanga bikorana na Amerika mu ngero zose, mu bucuruzi, mu biki. Rero aho umuyoboro wa Hormuz warafungiwe, ya peteroli baburaga ukuntu bayicuruza n'ukuntu bayigeza muri Amerika neza, ugasanga nabo nyine ntabwo bari kubona amafaranga ya peteroli uko babishaka. Ubu ngubu kano kanya ni igisubizo cyiza kuri Amerika, bitewe n'uko Amerika igiye kongera ikoranye na biriya bihugu byatumaga inuza ifaranga ryabo ry'idolari n'uburyo ubucuruzi bwabo nyine bwa petrol dollarization
bikomeza gutera imbere kuko Iran n'ubundi nta kintu yakora kugira ngo nta jambo ifite ryo kuba yavuga ngo we Saudi Arabia ngo noneho ngo dushaka kugira ngo ujye ukoresha ngo amayuan ngo amashinwa oya wenda Iran yo izabikora kuri peteroli yabo birumvikana Iran nayo ifite nka kimwe cy'umunani kira peteroli yose iva hariya ariko inyinshi ntago iva muri Iran nk'ubu ngubu tugiye ku gipimo igihugu bita Kuwait na Saudi Arabia bicukura peteroli nyinshi cyane yikubye nka gatatu iva muri Iran ahubwo Iran inyungu yungutse ni mu buryo bwo gucura ingufu za nucleaire bitewe n'uko ibyo yari igamije rero niyo yazabigeraho ikabona uburyo control empire yose yahara muri Middle East ariko wenda bizayifata imyaka runaka situzi neza niba wenda ibi ari imitwe wenda Amerika n'Israel bafite ibindi bintu bari gupangira mu gikari bazatungurana ntiwamenya cyangwa se bakazabikora anytime wenda bakaba babonye ubu ngubu batari cyo gihe cyiza cyo kubikora cyane cyane birabakomeje ngo by'intwaro ngo zaba zaragabanyutse n'ibiki bakagenda bakabanza bitegura neza bakabona amakosa bakoze hano nenda bakazaza bagarutse ariko nyine ni ukuvuga ngo ni ibintu byiza cyane kuri Amerika uretse ko na Iran nayo ifite ibyo yungukiyemo byinshi ariko buriya Amerika yari yarasubiye inyuma cyane mu bintu by'ubukungu kuko muri no minsi yigeri yarabuze biriya bihugu nibyo bifasha Amerika kugira ngo tuyibone gutya cyane cyane mu buryo bw'idolari hariya biriya bihugu ni inshuti za Amerika bikomeye impamvu biriya bihugu byisunga Amerika nuko abari amasezerano bagiranye Iran yajyaga gutera igatera muri Kuwait igatera muri Saudi Arabia ibiri gutera ku bihugu bifitanye umubano mwiza na Amerika usanga Saudi Arabia ibigo bitunganya peteroli bagira 80% bari by'abanyamerika inuza ama military forces office y'abanyamerika ugasanga amwe namwe akorera muri biriya bihugu noneho Iran ukuntu yihimuraga yagendaga ikabirasaho ibitero kugira ngo yihimure bitewe nuko n'undi yabonaga kujya kurasa muri Amerika birayigora iranahatakariza ibintu byinshi cyane ahubwo ikirasira hariya ni ikintu kigaragaza ko biriya bihugu n'ubundi ntabwo byari bisanzwe bimeranye neza na Iran n'ubundi byari bibiri gukorana n'umwanzi wa Iran ari we Amerika rero ikino ni igisubizo cyiza kuri Amerika ariko bikaba n'igisubizo cyiza kuri Iran yuko Iran nyine igiye kubona ubwigenge noneho busesuye bwo gukora ibyo ishaka nta gihugu kiri kwikomya mu nkokora kandi ikaba yaritanze bifatika byose